Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke liputan khas Merentas Desa 4.0 yang berlangsung pada 15 Januari 2026 di sekitar kawasan perumahan Taman Pulai Emas. Program tahun ini melibatkan murid-murid, guru-guru, ibu bapa serta warga sekolah dengan matlamat memupuk gaya hidup sihat, semangat kesukanan dan daya tahan fizikal. I can feel you over here, I can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Ever since the day you went away, no, I don't know how to erase your body from out my brain. What you gonna do now? Maybe I should just focus on me instead. All I think about are the nights we were tangled up in your bed. Oh no, oh no, oh no, oh no. You're going round in circles, got you stuck up in my head. Yeah, memories follow me left and right. I can feel you over here, I can feel you over here. You take up every corner of my mind. Your love stays with me day and night. I can feel you over here, I can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Ever since the day you went away, so tell me how much more do I gotta drink for the pain? What you gonna do now? You did things to me that I just can't forget. Think about all the nights we were tangled up in your bed. Oh no, oh no, oh no, oh no. You're going round in circles, got you stuck up in my head. Yeah, memories follow me left and right. I can feel over here, I can feel over here. You take up every corner of my mind. Your love stays with me day and night. I can feel over here, I can feel over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Did you know you're the one that got away? And even though, baby, I'm still not okay. Did you know that my dreams, they're all the same? Every time I close my eyes, memories follow me left and right. I can feel over here, I can feel over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do? Your love stays with me day and night. I can feel over here, I can feel over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? I can feel over here, I can feel over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Apa perasaan awak bila dapat main Merentas Desa tahun ni? Rasanya penatlah sikit tapi best juga. Pada pendapat saya best lah sebab ni first time dapat nombor. Pada pendapat saya pula macam best, seronok, boleh tengok semualah. Bagi pendapat saya bolehlah dapat nombor 15 tu. Boleh nampak pemandangan. Pada pendapat saya, larian ni boleh mencegahkan kita, lepas tu boleh menjaga kesihatan kita. Terima kasih. Terima kasih, bye. Saya rasa hari ni sangat gembira sebab saya dapat meneruskan larian saya. Rasa saya seronok gila. Dapat lari dengan kawan-kawan lain. Saya rasa seronok sebab dapat nombor 1 tadi. Saya rasa bersemangat sebab dapat merentas desa dengan kawan-kawan. Semoga-moga saya dapat masuk MSSD. InsyaAllah. Amin. Apa pendapat cikgu tentang program hari ini? Seronok. Kalau boleh tahun depan bagilah peluang kepada cikgu-cikgu kat tim nak menang. Okay, tahniah kepada semua pemenang yang dapat pingat. Bagi yang tak dapat pingat, tak apa, boleh cuba pada tahun depan. Terima kasih. Bila cuaca baik, program pun berjalan lancar, tepat pada masanya. Dan tahniah kepada semua atlet yang berjaya. Yang tak berjaya jangan risau, tahun depan ada lagi, boleh cuba lagi, okey? Bye. Tahniah dan syabas kepada semua peserta yang sudah menamatkan pelarian. Diharapkan program seperti ini akan terus menjadi agenda tahunan demi melahirkan generasi yang aktif, sihat dan berdaya saing. Sekian sahaja liputan khas pada hari ini dari Lensa Kejiwa Lens Type Studio.